wei upreu napo panipat ulasa pensitam ben hapo kasnong ganur jongka distrik Sonipat hapo kajala Haryana. Layatu baki nong tambor kila syojam yau hadu banda pra kikdiki kejat jong u. Daki ding bat kinar kabala pelong yau ban mensaujur. Ya une upreu latip kerteng kum ukunal ubadang arpo sansnem karta. Ulasa sumar hapo PJIMS Kanpur Hospital hapo Sonipat. Nakaliang kipulit kilayatu baka jingsya tambor jong u kalami hadin ba ukunal ulabu yakadur jong gajingya tok syengkurim jong u bat ka tengah jong u kakomal Goswami haki social media kane kala penpitar lab ya kaying kasem jong kata ka kentai kakomal kaba kila temu bat penbet ya gajingya tok syengkurim kabaar nabenta jongka bat wepat ubreu ubadai napo kajala yupi ukunal bat kakomal Kibala pendap ya kajing ethok syangkurim haka arpon rutarik ubenai jun jong usnem arhajar arpusau hapo rohinikut kanong ba Delhi wat hapdeng kajing persya naki bahaying asem jongka hadin baki layabdon rengkat labun benai lakeno baka komal kalamino nakaying jong u bat hadin pat kalamudui baka sale ben haukunal kumta kaladawa hadu laipo hajar si benai kabai lutsan bat khat ar hajar katulot kane kakam kadon haka jing bisyar menta hapo kaying bisyar kabahaden kan long haka at pesantarik menta ubenai habaya tu biang halor kane kajing syak kembor ukunal ulaya tu ba haka arput sautarik ubenai baladak kat bau dangwan pai bat upa jong u da katuk-tuk hapo ganur kakenhun jong kisaungut hadu sangut kirang ba kila pensange yaki hajan surok bat syahi hapo Sonipat komta kila patan yau marwei bat kila syok jam da uding bat kinar hadu bandam saujur hakaba upa jong u usupet jaka jingsya tembor jong u namar ba umla le kini ki bat tembor yau kentup yau upa jokata ka kentai ukni bat ki wepat ki farlok ha kejik toket ki pulit layatu baki bahaying jong ka tengah jong u kilakwa ya u ba unweng ya kidur bat ki video jong ka jingya tok syngkurim jong ki naki social media henrei ma u kentat kane kala pelong ban poi sya uput ban sya jam ya u komta nakaliang pa jong kunal ula ujor da ka FIR persya ya upa ukunyi jong kata ka kentai bat ki wepat ki parlok ki badon ti ban sya ya u